Karon guys, kuyugi mi ninyo mamista ta didto sa bukid kung asa ang kaon didto ta ana mangyud na. Subao to guys kay hapon na minibiyahe ani unya kay wa pa man mi paniudto ni hapit sa midri sa pagkaonan sa tagum sig matingala mo ha kay mamista unya paghuman ang aon na midri daan dispiras manggud mi ana ni adto ba. Paghuman na mo kaon rekta din mi didto sa among adtuan tama-tama pod kay basig maabtan mi gulan. Unya naabot na midri guys sa barangay Simong pero dili midri mamista ha didto mi sa barangay Daguhoy. Sa mga wala day kabalo guys kanang barangay Daguhoy sakop na sa Talaingod, Davao del Norte. Mao pud tong nagsayo pud mi diri guys kay gusto pud mi mo support aning pag-umangkon ay no ani apil og beauty pageant. Unya kay pagkabuntaga na guys mao na niya tong gihimo magluto di ita dili lang ingon nga pamista og kaon lang ditong giadto diri oy. Una na tong gitiradahan di kay latang baboy kay para na unya sa mga hubog. Unya kay para mo lami na imong luto di sayawan gini mo na ginagmay. Kinsa may makarelate ano kana bitong naay okasyon sa inyo ha pista sa bukid inani gyud ang mga handaan ba. Makamis pud bitaw na inani guys kay kasagaran karon diri sa syudad kay mag-order lang man og food package kung dili mangaon lang dito sa gawas. Lahi gyud kay itong traditional na to nga ginahimo no pag naihandaan sa atong baryo. Karon ang uban sa syudad kay kapuya naman magluto-luto, ang uban kay nanay paluwagan, yang uban mo order na lang lechon kay kapoy na kay magtuyok-tuyok. Ang uban san mo order na lang og food package kay kapuya na pud magugas-hugas pag human sa okasyon. Tirada pud ko diha og 5 ka putahe guys kay ang uban sila na nagtirada dito sa sulod. Siyempre guys ato nang dungan-dunganon og luto diha kay guatuan ang isa-isahon na mapas mo ato mga bisita. Kanang humba earns diha ato ang safety kay dili na para sa tanan limited ra makakaon na. Kining pansit guys kay para pud ni sa atong mga igsuon nga lumad kay usahay mo kaon man guna sila diri nya pertibyan nilang dagana unang atong daghanon pud ang pansit. Yang last na tong giluto diha guys ang kining ginataan nga hito o nilabog amo tama ba na nga term mao ba na siya ang tawag ana basta kay gibutangan na siya og gata unya lami kay nahimo og pulutan. Siyempre guys pag humana tog luto diha pahuway sa kadali ang bida kay pag humana tog gunit og luwag baso na pud atong gunit. Pahisan din nato atong giluto nga ginataang hito basta hambloy kay sa tilaok oy nya kay mo nakaisturbo man mi diri dapita kay naam din natulog diri nga perting usuga.